Ngiyajabulela nalamhla kukupha sinkwa sakho sekuphila njengekuhlela nangekulungiselwa nguNkulunkulu wakho lokuthanza kakhulu. Encwadini yamaThesalonike kucala sahluko 4 verse 9. Livesi loke waliva leli macondzana neluthando lwebuzalwane asikho sidzingo sekukubhalela ngaloko ngoba uNkulunkulu sewukufundzisile kutsi kufanele utsanze kanjani. uNkulunkulu sewunifundzisile kutsi nifanele nitsandzane njani. uNkulunkulu uyamfaka umuntu eklasini amfundzise loku lafuna kutsi akwente. Kukholwa akusibo bumnanzi nje bekusho bo amen labanengi bekubona tinto tenteka, kepha kukholwa kwakho nekwami kubonakala ngekutsi sengifundze kutsandza sitha sami njengaloku uNkulunkulu asho evini lakhe sengingasipha emanti. Loku yintfo lelikhuni mawuwedvana vele kukhona tibalo longeke utikhone, kepha mawunathishela wenta loku lokulukhuni kube lula. Wenta sandla sakho sikhone kufundza kubhala ligama. Wake waba lukhuni kumbhala, kepha kungenela kwakho liklasi sekwenta kutsi awusamcabangi nekumcabanga seyintfo lelula. Kubangwa yini? Kunathishela lowakusita. Livi leNkosi liphindze lisho etihlabelelweni lithi akabongwe simakadze lolidvwala lami lowenta tandla tami tafundzela kuhlasela neminwe yami yafundzela kulwa. Tihlabelelo 144 verse 1. Simakadze uyakwati kukufundzisa kutsi ulwe ngelivi lakhe. Uyakwati kukufundzisa kutsi uhlasele ngelivi lakhe. Uyakwati kukufundzisa kutsandza. Kungako Jesu uthi wotani kimi nelenikhatsele nalenisindvwako. Sewukhatsele kuzama kubeketela, ubeketela kufika ekugcineni. Sewukhatsele kuzama kutsandza, ukhandza sewenyanya. Jesu-ke uyaphumtana uthi wotani nifundze kimi. Nalamhla mangabe khona lofuna kukubona kulunga empilweni yakho lingenele leli klasi likhuthalele. Mangabe unebumatima bekutsanza makhelwane ngoba angibekise kumbe tinja takhe tiphike kungena tidle tinkukhu takho noma emacandza akho, akusiwe lekufanele ukuthi uhambe uyokhunga tinja tabo makhelwane. Angeke kukulungele kuthi uhambe uyokwakha lubonza kubomakhelwane kuthi tinja takho tabo tingeti kakho. Nguwe lekumele kuthi wakhe lubonza kuze tingetungena timoshe tinkukhu takho. Lokwenta ungabi nekuthula nalabanye bantfu akusiko kuthi bona kumele basotheke, kuthi wena kumele usotheke. uNkulunkulu uyafuna nalamhla, ngiyamcabanga uNkulunkulu sekaseklasini sekalindzele umfundzi longuwe kuthi uyangena yini kulitsatsa liklasi lamhla. Etikhatsini letinyenti awuyiphasi vele i-test yeliklasi longakalingeneli, longakalifundzi. Ngeke ukhone kuyobeketela ubeketelele lomunye umuntu, ngeke uhlalisane nebantfu bonke ngekuthula, ngeke ukhone kucolela, ngeke ukhone kungabi nemagcubu, ngeke ukhone kungabi nemavundvo. Uma ungalingeneli liklasi la uNkulunkulu afundzisa wena, afundzisa umuntu ukuthi angamtsandza kanjani lomunye. Lutsandvo yintfo lenkhulu kwedlula tipho lonato.
lolu thando liBhayibheli lithi lucithwe etinhlitweni tethu. Kusho ukuthi lolu thando lolu wena nami asilufuni seluvele lukhona, kepha kumele sifunze ukuthi sengilusebenzisa kanjani. uNkulunkulu nguye locecesha tandla tami ukuthi tingalwa kanjani ngeluthando. Mangabe sewuphuma khona kuleli klasi uyathi kutawukwendekani, utawuthi mawudibana nesitha sakho usicabangele emandi, ungacabangi kusibhacela noma ucabange kuphinzisela. Ngila ubona khona ukuthi hayi cha sengiphasile eklasini. Mangabe solo uyehluleka kuthanza umuntu lebe uva ukuthi uyamenyanya. Mangabe solo ukhanza unemagcubu unemavundu ubokwati ukuthi kungendeka ukaya eklasini noma ufeyilile eklasini. Lokuhle repeat is allowed. Kuphinza kuleli class kuvumelekile ngoba uNkulunkulu ufuna uze ukhone. Kwenta lokhu bekulukhuni ukuthi ukwende. Lo sito likhona, lo sito lwamoya loyingcwele. Lingenele le class nalamhla kuze uphila impilo lenekuthula. Amen.